bibi aboko. Oh, nyame do so. Mike. Nyame ayi Adom bedroom birthday na. Kwasi hwe ne mic na mami. Bibi ayi aboko. Hey, Mike, what's eba? What's eba? Adom. Boko. Na 22nd June to me cry de nyakure ye. Na me wura na akra. Sen kamene en kanema mpenye Jerry John Rawlings. Yeah. This is the first time I'm celebrating my birthday without him. Oh. Mene nankedi a birthday dakro. Are. I say I feel I be still ko nyina de bia ya overshadow me de no. I feel the me nko na. Mama kwan say I feel Judin. I shine. In fact I am shining. Happy birthday Swati. Thank you. I mean shiraw. Thank you. Thank you. If you answer na in fear aka wo wani mu no eba be ye doko. Amen. Amen. But you nearly distracted me. What's my say? Me can share answer bu ababa. I will be shira me kwanu tu na mentim wi ameba ho. Wi amba be mo moye. For you. Amen. Amen shiraw. Amen shiraw. Ne be ya kwansidie bia adwa tie me. Ne be ye petuwo. Ne be ye yare. Ne be ye eka. Ne be ye nimguase. Na mempangu. Ni yifri wa brabo so. Amen. Abama no. Odisa nkom. Odisa nkom. Akade. Aka be ma papa, nyame ma me be ma papa. Oh. Ose. Asofo for join. Asofo listo we. On phone so. Friend mami. Friend mami. Osi wi asin enfun so ba teni pa. And also beba adwa. Me kan man crofo me frefre me say me ni be ma wo. Me de number ne betu just here. Nacho me ma no amaya wa de no. Monje number en ko. Wa ni say untimi nye. 024. Ah, me ka bi say. Me dey 054 duka 2 da na mu say. But once again, happy birthday. Why? Thank you. Thank you so much. And tell me the Bonkata and Apostle and Fantastic Star Assurance, your solid partner. CBG, we stand with you. Vodafone together, we can. Access Bank, more than banking. Latex Foam, your partner for life. Adrayanko. Kwata no ebrana aso no daily graphic job kwata enie na empenifo wono mo GRA. Wo mo se tax stamp. On se free say de buy no be mfie 9 temu nie afo bo se ubeto drinks bia na se the stamp bia tare na pampe empenifo say ekonanim pa ekonanim because 4 years ago no I started introduce ye no that year no 28.5 million tax stamp and a woman issue year. That was in 2018 and 2019 a call 38.5. That's a 10 million difference. 2019 a call 70.2 million tax stamp. That's what we say kakra no. Kwa na e kwa na we say mpedifo so mo hwe ni mu say hwe be 2021 ye dey anhwe bia 90 million there. The whole year 90 million tax stamp. No be issue just a Ghana for more important tax stamp no so say ade a ye hwe ni ye kura nka ska na we buru we but say kwanem ye twagum bebre oh yeah sure ase be na wokan omu twagum me say that because omu say a printing company no a back press omu na printing and a partner a Deloreal and on a British security printing company eti companies too and a woman who can say, "Omo printing your tax stamp, my yo." Etino, almost see a feed dear 2021 query yet dear. They are expecting about 90 million stamps in 2021. Yensa, Yensu, and the anomaly biana at the stamp of Bahono. Say Ghana for Atia, say importers and exporters. One more Atia, say Panty Munsam, our year daily graphic double crater, and no crown one bono, quarter fetos to do siam. A year Presby. One moderator, right, Reverend Prof. Joseph Obri Yabuamante. Openye de futu akosa Ghana for yemi nina ho. Na ye manguma suya wonsem yamani ehia yem. Ghana man penye His Excellency na neku fuadu so de futu ama. One more etetete ban. Ya sie no ano se omumo nina ho. Say the terrorism.
esi ye kese wa bibre mama ahodo so no wote border ne so na hu se kwabrani wo wuram ku a wo ne ye ne se de osi ye no atuo se na ta so ba bi ne nneoma bi nse da nkoyi ama posifo ana immigration for mo ho no masonte no mo nkofa no mo nko interrogate no sanse ho hia pa ahwe tia no ma na obi etwofofo de afia tiku ase yenum na Ghana man panyi so wo ba pro Upper East region wo ba pro na wotima kwa kopie mu e wo mpanimfo anim e na hono na mpanimfo na nanoma tra nkonwa yo mo Upper East region ebo na baso ne adwuma pa wo ye de ma Ghana e na mo ka che Ghana fo so se yetiye si enya man panyi ya woti se Ghanaian Times do obokwata eni kwata fa toso miensa asema me kenka na manum ato Abrante wanya mfisi aduasa nsia 36 years wo ye teacher ni obesia se basic school ni dini Solomon Ahen onu kro ya se wo pon ade kire no a Okorase na akwa pe ode mobile money joint bi e wo hono na Abrante edi ni djuma na CJ would you believe say Abrante no tiri mobile money joint mu akwa brane akosa ne tuo agunu so omakunu kana na omaku Abrante na to atwene wawuo nipa bonfo akosa ne tuo obi ba wono onim so wo kirade wi a e wo so okoye mobile money wo joint baby omokoye no he ene omobo omo homoden backpack here de boy chi bi sika 8290.30 1 HP laptop and then a charger mobile phones makumako 5 Zenith Bank womo a checkbook pen drive modem earpiece na DSP 30 and this answer me too John which is a branch here wa bro do ko PMO sabia na doctor for chere say we free mu a branch here na free mu ya we free mu ya areho me ko pe bibia be di ene me be ye den enenam emu nsem Ghanaian Times do Okorase no edi aba Daily Guide do Okorase eni onse na sana video bi twagu a container bi asa o ma hye tuo bi wo mu a na o maka se we container obi di bag Ghana no no aposifo nsa aka nipa kura na sa etuo ne ye ne dia aposifo akwa ne no a ye video ya ye di hu komo dwaso ai aposifo nsa aka no onya Daily Guide do Okorase kwata fe to so nsia no a etuo ne gu ana aposifo nsa aka wo so wono de beba ne ho ban sa etuo be wo so de beba ne ho ban wo mayi mu eno ya ne delivery company no a wo mo ehutuo no ya ne dwumani ba ko twetwen komo I say Africa Logistics Company Limited o se bisa an ya ne twetwen komo ha na wo kire se etu na emiensa se ne de wo Daily Guide ne mo na emiensa emiensa na ya wada etwa mu na wo mo epie etuo no so maintain etuo ne ya ne dia no one Anastasia good Anastasia I don't know I'm say post for ensaka no almost aka etu no post for ensaka no na ye beko Westman Precincts in one North East region so a enipa makoma akudumi ensa 13 suspected criminals aposifo kire se omo bra bia wo mo bɔ no hono mo nhyɛ da nkoyi aposifo nsa aka omo na mu ba akokora de se wotun du boden ya emu nsɛm Daily Guide Okorase no ede aba na the thunder ansa na be ko thunder no so no ye hwɛ the Chronicle katafa etoso miensa se na odi ka do tu jano man penin star hwe no ko no wo etitodo region mantemo no nyame adoma am say Guinea fowl processing factory na omo boku wo mon sa kan no man penin ekutwa ho Guinea fowl biom we a processing factory wenya Guinea fowl growing we dey amon kwanya confirm debi na omo processing say omo dey come before omo dey dey bibisa we yes so omo kwanya confirm debi because emre bi abesene ko yedua nua o afi so yedua nua ene emre bi abesene ko ye confirm ena afi so mo se presidency Guinea fowl dey processing company ya bere ne confirm ni nua dua o yo wo de Guinea fowl ye bedi akire ye bedi akire ne ehu te o mbetu akobɔ kino so mbekɔ so aye adwuma o ye ginam de tanda da Okorase on se nanse asantefo bi ani abere sanse odi obi pie ya na o mo se fani Heward-Mills akeka nsem bi afa santemanwura ba so de achew pa ba o de chew pa ba maburu so omunyi ntumo o ena de tanda ye wo ma ye press conference we katafa to so mienza hwe
Womunie. Mebunu so monje sofo no achopa no. Sofo no mra menhia himfie. Emra opem so na so. No mepa chew. Enti sa na nso de dan branches nyina, especially the Asante region. 48 hours also mututum. Enti Asante man youth. Woman nsem a womo ede aba eno no. Enti krata no de na say. They break there achopa na de anim. Achopa na Heward-Mills Bex otumfo. Apa ne chew. Apa chew. Enti but meburu so mo mpene. On say Ghana ha nkasa no say omo se de onimu den say de. Ena baby dan one fan to ho a ya na frito. Ti de meburu ne ka no yenhwe krata bia mfiri opem so akache mai. Sa waje che opa no atum anaso wonye ntumu. Se bia na krata free ho ba na krata ni mu aye ne se pem so age atuma na se mebunu ndo mo ka no ensuo bia anyinem because panyin na mo ko say obi mra ne naso 101 me patch odo se krata na waje atum there is no cause for alarm but until now krata bia ma ye ne de asad now ye ne de che se krata beba beje ne che opa na tumu ana se de mebunu ne pe no panyin ni be ya mo ma wo mo wa santima mu mo bu afom kokko sore sa bre no e ho beto mo no e be kwaso an ye de chi but said the tender do bokwata aka no de na se maburu ni se cheopa no krata aso de no wo mo gitumu a enye yi o mo pese panyin ne ba opem so na aso no be pache asemo se ase wa mo ntam kesia etuhwe this wo ba no be pache The Chronicle enso ena de atudwa enra o mampani strahwe a wode ahihye so ena gban rana of Boku that's what hin popura wo Boku and wode abasobode sonko kra de ama mampani se free bra covid da yare eyi ni ti Ghana ha wabo adwuma papa abo oman Ghana ho eban eka wabo wo ndwuma di ahodo a wadi no covid bre ma be prim sabre no obo mampani abaso ebiem nso so Kulungugu Bridger ewo ho a mampani abomoden asiesie ede ama omanfo mo ho no nso so wode aseda kese na wode ema omampani His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo Addo sa nsemi ewo katafa tosu bienu Chronicle the statesman the brokata no da katafa tosu bienu na nsemi ewo na fonyi we say one way abeka say ayo campaign nya campaign adisuafo no o matuji Ghana mampanyi ka echi sa ana woma to santre wo kwan no nchen so omo so omo ye omo ni aso free SHS omo nim se ebe ma omo a future enti no no matu adi unya daily guide abehu se ede animu foni no wo animu ho na onse me menda na traffic kokrum Saturday ne party na me free time na eba na me pem wasem se me kofa wo pa bia ho na diversion traffic na okrum Saturday no ho mo ma fa won de se eja training nti mu bu amu free adwuma namba ye mu bibre sa na o se ko was na mo ye omo meeting ye omo ye bi na wo se omo sa akoto aba omo se atwusu Ghana mampanyini say on retaining the seat as the ECOWAS chair Saturday yana sa endorsement no ebaye enti se yeto abon se abato odu se na se oyem hyehyew but then said the enkrofo bi so kwa hwehwemu ama betodwa say in Africa ye peaceful countries Ghana ye second etoso mienu globally there ye toso aduasan woche 38th that's 168 countries in the sea ho but ye ban Africa there yeah the second country na say won akohia say said the bibre mama hodo say terrorism man homene so no wuyi mampanyi na owo eman asumdue wo mu ye kan on neto so mienu a e ma ne to na adwuma say ECOWAS chairs wona say eno ano no eti say abasobode en de Ghana mampanyi oguso ya wodie e na ode afutu akwa ma omanfo say omo ni na ho kanka wo mo tete ye borders ne so no na yenhwe because ya nhwe ne yekoye ma me 10 cedi na manwuram ma me 20 cedi na manwuram a ebia na ye kwasi mensa ba na ya kidnap na ebia na otena akoye wo ba adwasa wo hwe adomonline.com story bi wa ha visual art student awo Akro Senior High Technical School ewo epoye mantem Akro Senior High oni ba bia wo kro wo so na mock exams awo mo twere na teacher ni ka kire ne say wonjai say wo disturb mo twere mock exams no abofra na ti kwa pai enso hwe wa hwe o student no abu teacher no papa
security wo school honum cry say wo be so akora nim story ne say what they said then what they want no say kan but he also stabbed one of the school security officers in the chest. And no be school no aboa ne ho. Chest. It is story no Adom online. Student. Edisuani. Yes. Visual art student. Na nkrofo twere mo akono nde wo to nwom no wosa. Teacher ni kwa kan wa kire na boro no. Na o de bia police for be yo modjuma. O ni so ni say Ghana police there. O mo bo adjuma. Security officer ne there say order Atua government hospital. Wo jare. Wo ko patent kwa. Keke. Abra husi. Ano so ba do say one dey the one kata na